أيها الفسقة الظلمة، أنتم يا أبناء اليهودية، والله 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 سنحرر فلسطين، والله سنسجد ركعات شكر لله، ولكن في المسجد الأقصى إن شاء الله سنحرر فلسطين، وسنطردكم وسندوس على آخر جثة صهيوني لعين في غزة بأرجلنا الشريفة، سندوس عليكم إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تكبير تكبير. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تكبير تكبير. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تكبير تكبير. Demi Allah, demi Rasulullah, aku berpijak di bumi ini, di bawah langit Allah yang aku tunjuk. Kamu akan menyaksikan kebangkitan orang Melayu. Halalkan satu zaman saja orang Malaysia mau tinggal bersamaku di sini. Hanya ada satu pilihan, jihad fisabilillah. Selangkah tak boleh mundur, satu keramik tak boleh pecah, satu jendela tak boleh diganggu. Melangkah sekali, mati syahid. Siapa yang mati membela hartanya, mati syahid. Berlahir pemimpin yang beriman dan keadilan, kepimpin bangsa. Negeri ya Allah, Aceh yang harum, bertedang hukum, bangun agama. Rindu keadil sabit di ulun, negeri ya Rabbun. Nang rawa Acehnya serama Mekah, nang rawa Meduah pusaka kaya, nang rawa Acehnya serama Mekah. Các bạn đã quên em qua cơ phải đúng không? Salah, sama ibu. Kita dulu. Tunggu apa?